the hard ball, eh? Hard ball more fast ball, eh? I so however many plan can tuku mai ke pai ak atamai kakai, that's the more money they should take, eh? Yeah. Pea koe taimi koe nei o mi koe whai whakau koe ke share koe whai pangike. Koe toko taha awhi, taki tolu awhi, ke maui whai paanga 3 miliona Amerika. Sai. Whakau lewa ke awe wahe whai ni makilu. Ke awea ki Tonga ka Tui Uata ke whai is it bank? Pe koe awe ke aya ka project ke. Ai koe ke aya ki koe, aya koe whai whakau oku try to ke manipulate pe ko no ai la ko atonga ma tu ko la atonga ai oku he ka ke la to foto banki, so they were twisted dia ke falele aki those little retail store, which is like what I say koe fakakao, it was a good fakakao. Whakawha ofa whakau ka koe founga o kuhala. Pea mono structure koe pe kohono put into action o hala au pito. Ma mao au pito, ma maha I loia koe no whakalere mea koe. He enau question pa ko mena ki mui pe ka, here I am trying to, okay, I'll play you. So you think you're going to play me like that? Okay, then I'll play you. I'm not dumb. You think your husband no big or talk about because that's what the husband. Mana tu kono mariko uri. I come to find out ko ngai mea ko ni ko foto tu hono mari. Ngai mea ko ni. Most like what I said, iloi foi tano ko ni ko Jones, eh? It was all exactly like that. If you guys go back ke moanga o siofin for historia ko ya. Manatui, that was the thoughts. That's how I figured out. It was that. Control just like Jones. Founga mai foki me te volo Tonga o no ai tare ni tiko olila ko fefino poto e fakamatala pa ko oku she's good, and that's what I like about her. She explained things clearly. Kwa ko ke pota no detail ko ai fakamatala ko ni ke o atu ko ngai me faka politikare because you're not con artist. Well, I'm so right. Oku hulu atu ke mamangia ai kakai koe whanua ke ngai project i koe oku ke whai pēo no tu uaki. Hare koe ni koe foto'u koe tuko toki lawe o koe ke tari fokotu'u pangike ka ku ke whai pē tu uaki pangike o ke lele pē feinga ia ke whai e tānak share ke maui whai 3 miliona pē to'o mai lewa ni makilu ke awe ia ke ai credit union pe koe ngahi retail store pē koe whai 2 miliona ni makilu koe no kutoenga e whao ia he kato mu ape koe. Te whao pe pangike ko heni. Kai ke katau hanga pe hange koe whikai koe ni koe ai kau share, eh? But if you guys sit back and then ke mohanga toi ke tau toi ki teo lange, ka pau koe for share e tahawhi. Ke tau hanga ti vai te hange, pe wang whewhea hano whafoki mai ai ngahi the profit ke share ke divided amongst the 1,000 shares, eh? E ko te sio koe kai ke foko koe mea kai kau share koe ni me ko share pe toko uka toko tolu, eh? Unless somebody hange koe ai kone take advantages ai taingo te volo. Take advantage foko ku build foko tokolahi aluke tokolahi koe ai kau tui patoa e na hake global. Take advantages of that. Ke lava ke mau ai foisili ko ia. Ke anga fefe ai go ke manipulate ai me but I getting a bank. It's not a bank, a retail store. Ko foi whakau ia koe mao koe silini ko pe ko the transfer of the money. More like the
the MoneyGram pa my Western Union. Ko foi taketia ko Western Union, then hanga ko transfer ko e panga. Ko manatui ko transfer ko panga. It costs a lot of money. Ma wasilin. Aya na feinga lema ke divide ko ke ai u retail store. Pe tau no fa clever tau tori murini. Tau pe hapai bawa he. Ke uato ke hanga tonu pe ia ki mango or you know those little islands ke hanga tonu pe ke retail store ko foi fakakau ia ka ko hai okune puke paanga kon e kakai ko ni ko me americani ka pa fa ke american it's the devil ke tau ta foka ke pe ke tau fa o me pe I got now question hey kai ke me we can't do this without legal documents. But that's what con artists does. Con artists take advantage of the hotau license. So that was your own responsibility about more. And that's exactly what happened for license Tonga. Their name is not in there. The two devils' name is not in for license Goya. You know why? So that way ke ona no pete na if here now Tonga, but what if here American. No. If we make anything, legalize, if I make the move, ohala. Alunga popula. Heko winga ya ko tau me heko he tau faua ke me ko falala. Heko me na mai ko ki ke tau tokolahi. Mo falala ma mo si okulere ngawe langa. What else okulere? It's my ngawe langa. You know? And that's why a lot of people come in and then she's trying to pay. Wow, pay ko ngawe pay langa. Yes, that's why now saya pay ko klau maria. I'm giving. I didn't come here to expect to earn my money katia. I might only have like $20, but I'm okay with that. Okulava pe o totonga ekupila mo me. So don't ever be little and don't ever think ko ka investa pe okulai taha na panga. And that's what she was fishing for. She was fishing for people that have money. And I'm sure I'm not gonna out there ngai hingoa he ko si ilo o si mai ka investa ke ilo how dumb they are and now give their money without any documentation. Halake ha insio can secure nothing like that, any legal document. And why would you give $20 to someone about even $20 they'll mate out. Ke atu ka lotu and then lotu what are you gonna do about it? Casino. Oh, but that's what I'm saying. Ko ya o Maria foki ngai feinga uno ko ya. Ke ta fatala no ko ni o pe da le tonga ta to pe o fa mai ke mo poto o wa pena to e fai ha fo ki paanga e lulu ko ni o ko ai o ko ki fo o fo ke ne ko ta wa ta to lulu kaloni americani pe mo ko vala pe mo su mo ngai me pe ko le ko ti historia o me ko lulu manioke se mali pa ka po tana ki me fe ni makilo ko ni pa ka te container ta wena ne tu se wila uri ko to mani okay ka ya te me fa fe tong mayaki ko yango la ka ya le mani okay uri mo ko bi na uto po ka me okay ila to pe why would you that's a double take that's what she's doing pa ko si awe ke ku fa ka ko ko foi pa ke ko ne foi mea ko ni ko ai banko ai account o kai ai no ngaka ai on fine matua ko toki fakau ya ke leo ke ai someone else instead of her or me kaya ne mahino pe ya ke toki foi fakau fo o pe ne faufaua ya to vai wa o ko Maria ia wea taimi ko o fai fakamatala sai fokotu'u ai pangike pe ia share lele pe ko tau pangike pe o tai ho mo share put in ko to mai he to tahafe ho mo to takto luafe Amerika pe ha ole vai ki ta go o smahino pe ia o ka ke tali i Tonga ke fokotu'u ha pangike ne tonu ke pe he mai mo ka ta ki ko o ka ke lava tau pangike
pea ku cancel tau foi tolu miliona tau hiki ka foi project ta ko tau falele tau fangi fale kolo society ne to he mai fe fine nga te awa ne nai Sharon pa ko me ma wi ai ke taria te fihui he ko o ke i lo foki e au pe ha ka me ta mai he fe fine ko ni ko fe tu ta ki atu me ha pai ta haua pa o wakai ki ai ko vahenga no o mo ali finao. Tala mai he fefine. O kuai ha o maulotu ki he vahe koe ne ngai paanga whaka vahenga. Pa talange iyo, ko ilo peo ku i he kilu ai paanga whaka vahenga. Pea whika i me ai pe koe kolo i whiha ku anta he vahenga koe ia. Pea vahe ke ngai projeki ke tofu hia ai ngahi kolo ko toa. O whata tau peke nau fototu ai kantiteiti pe koe whafofonga pea moe me mi pai kolo koe ia. Tala mai he fine iki koe ni. O ko no whawia i holopeka o moe kolo i taha. Pea ku nau nei osi fanongo peo ku whahe i mai fo i paanga i taha mano. Ke renovate pe koe whalele i ai whale koloa ke whakalele ai society ai ptoa. Pea o ke mo tāwhu ua he ko nau no whawia o whaateu teu polo kalamaleti o koe ke whaakawa uia he he hu koe ke loki mi sini ko tala mai koe o ko ki hu ki loki mi sini o whaile atamai me ai pa hu mai pa o tuku peke tala noa pe fine eiki pea tala mai fine eiki pea ko o mai e taha mano koe ne panga whawahenga ke whalelei e whalikoloa pea koe foi tala noa whai anau tole whakalelei a ke panga wahenga pea koe whakafonu koe a loto koe whalikoloa e whakafonu ange ia e patoa kolopolo. Papsi kei tari mai a hapai ke whakafonu pa kone tala mai ka te au e loto oku ke whanonga toku maha konteina me Amerika ke whakafonu e mau whalikoloa koe ngaku ke he me akai koe siaina ka kou to e wakai atua wia ki whalikoloa koe ku lele i Tonga koe pai mai pe me siaina o to hiki ha ke whalikoloa society o ke whakaukau he tupunga e maketi e alo i kakai ki whi te nau alu ke siaina ne o nge lo e kualati kai maa a fotapolo ki hotau masiva pe te nau alu ki he koloa siaina tatau pe kai hiki e praisia ke to ki maulunga sige mari Ikai koe mari e taha foki koe foi grupo foki ia. Now you guys see how connected they are. The Hawaii, the two representatives from Hawaii, and then the devil and the devil. Ko nā whakaukau pe ia. So ke kai ke ai ke fair share ai whangaki i motu. Ke divide ke nau. Ko whe ia ai vai tāu. Ka pau una ke representative as a patoa. O kia te au ka hapai koe ke lapu hama ka motu e whilia o mea koe ni. I'm sorry, but I'm just going to say it with good. Please have an open mind. I'm just going to give you guys my thought. Yanga koe whakaukau. Ai that's how they tie. Ko hinga seo ke foi ai ke foi kakai ko ya. Ai e tau lai seni o whaki hapai. And that's when I started I say, okay, here's people from all over Tonga, Kai ai nia koe hapai pe, and that's ko hinga nau ki ka hange ko whakakata atu. He kai ke mo lava e mo to atamai ke mo ha o mo ki ka hapai me he lolo e sewa kai pa ko me pe ke fra mala ala te foi ko nga ko ya ko o kai ka pe a ko ka me lolo pe mo fa ka ko mo praka ko si amane o ko fiki ho ko si amane o ko me ko talatu ai tu ka te au ke hanga pe au ko ipe ai ka fi master te volo ko ni. They playing with me, kenau whakaukau mai, kenau mau connect. Pako ai nia ke tau ofa ki hapai, kakai ke ai ke tau whakaukau, whakalelei, ko seo ke huka e te volo, moi kaka. Ke tāna ki katoa e umotu, pakamatala he hapai. How, ko a whewhewho mea, pako hako ki mo fisi o ku totoi. Ko ta haine me hapai lone laine, le te o kolope maloi lele. Male. Yo. O para o pe na filafo aqui. Ko afo que na kau fo que muy ate a segundo mo Tilila.
pa o fanongo taimi ni mea koko te mo i pe foku fanongo ke fakamamahi tupunga puyai kako e kupopo piha o famama e sigo ni mea koko ne mo pe mamasiwa no ma fanki koina e lafu atu o koni atu agora e sigo ni o famama e mea koko kako popo pe sigo ni ya taimi na te whare de ia ki ngā koe wope wafe kua taha ke whiri e tau ki whau taha ka whui ia pe taha e taimini fuku kwange u tau ki mawai wahe taimini o wanga pe fuke hala whunu ngā e pure a taha iau e anga hala whunu ngā e popo a pe ngā ue o pe ha taimi te mulawa kumu kangau Roa mo tau pare maga te pataha tau. Ala tu me ofi e uakai wataha. Nua ga teu e heni. Koia. Ia o fatu da fokotu'u seroni. Maloi ngā ue. E kau pōmai anga e tau ngau whai. O fatu. O fatu. Maloi si whitu taki mai. Sharon, te whai a whalele. Toa ngai pila koe ni uwhi mau ke whakatontono. Pa te upehe te whalele. I'm not a hard person to talk to me. Koe tau whakape o laini mo mea koe na tau makamata aki. Of course. He ko mea koe na whaake kamata koe tau teke ke tau pure anga. Pa koe ngā ue koe ni. Ko anga ke tau hanga tau tolo o preach pehe ku ai visone mo mea yet. My gosh, tau toi paite pe tau toi ulu i kau mui mui. Ka pau e lava ki whafoke ulu i kau mui mui. Te whalelei. Pe anau osi ka ke mou toi whanau mai pe. Ko tō whia heni e ku whekau ke mau whakata. Ave toa sila. Ma whataha ko. He kone ki ngā koe, not so far from my house, so I say, okay, come to my house, I'll give you my address. Whika mo whiau ke na hao. He kona kamata tala noa lewa nā waia. Te whoke mea whapolitikare ko mea koko itai au. O ko whei au ia o ko mea pe panga ka ko toi tuku aki pēr kau investa enau tam heti koe kau investa. I'll feel more au ia ke kakai kone kau ngowe. Pa te tok whoke mai ke tau tānoa e pukaha tau solova anga ki kau ngowe. Kau whoke mai ki tala noa whapolitikare. He koe mea ea koe nau manako ai pa koe mea o ko kei tuu ai. Ai e ku talatu ka naua ke mau tala noa. He kona kamata ke na tala noa naua. O kai na kea naua ke tau pure anga. That's when I started ki kape nau kape au e awhi au. O pehe kape awhi au pa o Pana hawe pa sten stay ki utalat pe o ai ma ki loki pa morila ke mahuki ai. Ko fifo e tari ko yapi o ai ke au okay tau fare i ni au ko rila e me ko o ko kape pe alila me lunga tau kila. Ke ai ke ne ilo ke o na to ai ke to tala no pe te ne ta hai mo ai. I'm a German too. My German is more thicker than you. So don't even try. E mo to fai ma to fakamatala e me ko na. Like what I say, kone ose au watolu, ko ke ita koe ni. Ko ngahia ni hatoi taha, ke ne toi hau o whaiha pa usi pei, hakakai o mui i he tui whapatoa. Ko au pe te uhangano, tak whare ien mo tō pa. Ua i pen ke tau siange, pe ko whea ho whamatala mai, ko mari, ko siana, ko toki tahe lao. Kata whanonga i ange foi mea koe ni ke whai mo au. Pe owa na toi ai hake mea ko me, and you call me stupid, I'm a dumb ham. Ke whehui e kutuka hake i loto. Pe o ko ngofua pe e nofa toke tahe lao he low income. Masi, koe hange koe whamatala mai koe ni koe tala mai o 6 numbers.
Kanai 6 numbers hokumari. Pako o ki hata with the common sense. Ko te laka peka mari o mai asilini koe ke totongi aki ai mea koe. Ka kama koe ke lawai. Easy as that. Easy, eh? You don't have to be a hanga o no i whakapalangi koe. Ke te hanga o whika i e mea koe ia. Tuku au pito, ko lau e ka mui mui. Ka mui mui mo whanongo mai. Don't be dumb. Ko os feunga dumb kon o ptoa ai kon ai alu kon ala akilu. Be wise. Pa o toi tala noa whakapoto. Humble enough o tala noa i le volo o masiva. Ka wate foi whakaukau koe ni. E ko tuku koe I support pe koe ai masiva. Masiva pe ki he masiva. And I try now hanga o approach her with thoughts of $5, $10 instead of taaki mai mano. If ke ai pe foi sistemiko ai tola nima. Kapag lesisita pe ai mo foi ko ni nau o winga ki ai. Just give in your $5. We're already up to 20,000, and you multiply that with the 20,000, even a $5. That's quite a lot of money. What that instead of from people's allow mano. And now no why you allow Maria go with a kakai go or talanoa go for tata go eki go ki wito. Heko ngau e chapta go wito. Kana mawinga ia eki ia. Ye fuaki neo na penta ka ko fuaki a ko meheloto. Na kai te sio e kia ke mau ingang hata oku lahi ene paanga. Na no vai fakau because I believe in the equal rights and I believe everybody's equal. O ai ke pehe lahi ene paanga and that's exactly so ke ne fakau o ne hanga ta plasia pe ko $40. O ne hanga pi little the $40 saying oku lahiang ene asilini. That's the thoughts I wanted to stop. I need to stop that. We go masiva pe masiva, but the feelings ko me ko I hotau loto ko me mauinga. Kako no ayen now talange laiseni and then we built hotau for everybody just pitch in and ki tola nima he wiki and then here mama akavenga and then here I got the who peke tau pesi. Okay, here's the name that's for they give in the $5. Everybody knows ukma eneseniti. Kono hu mai peko o mai pa mon emaili ala to receipt. So you know you have your money. O ato hoseniti. At the same time, ko me ko na loto ko ke mau. Not for simple as possible, but au nofo I levolo e massiva. Tuku tala no mai I mea ko because the brain is not even functioning enough to handle that. You're not bright enough to handle that. Why can't we just go simple? Simple and make easy. But tau stay pe I mea ko te tau lava. Tau nofo, kapau tau only afford the $10, tau remain with the $10. Mea wako tau tone folofola. Nofo, o tau lere whawheunga mo tau iwi. He koe mea kon o tau flanki ai koe poni, pea moe paluparema koe ni koe tau lere ke waweang I ho tau maloi. Ai ke tau nofo ke tau, ke pehe you're the person, he? Whaka, koe greedy pia moe hiki sia. Koe lau maria koe tua koe o tau flanki ai. And o koe au kia te au. Oh, I accept. We'll flunk. What else can we do? Oh, I know. I get to loi ke tu. O I get to loi ke international law. This is the fact. The fact is the truth here. And I'm not no, I'm telling you guys, that's exactly. And be wise. Be wise. If anybody can, please tell them, no. If you guys don't show us this and this and that, don't even put in your $5. Don't even put nothing. Legalize everything before we make a next move. Malia pito o fakamatala Sharon. Pea koutou o kutahanga o fafanga to ai atamai ko ni o kakai ko o kunau fia tokoni. O ko te tau toro. Ai tapu no fa tau toro I Amerikani. Pea tau ngawe I paangalahi. Pea tau whakaamo ke vavaya te ki seni te kou tau mau. Ke tau family pea mo kakai ko I Tonga. Pea nei hoko pelo to whare patoa. Ko foi family pe ta.
until o ku tau hau e konga ki moi koe ni o hoko ai ma vai ua. Ko wakai fo pe ki ni I kuna feinga pe ke whai whalelei pea ko os mahino pe ka pau te mohanga o mui e ngahi polokalama special heart talk ko koe ki mui ni mai. Na e mei lahi ko te pe whakalia ko eku. Pea na e sai pe ia ka pau ko haaksenit pea aku. Ko mea ko o kuongo o hange ko o fakamatala na e fokotu'u ngahi projecti pea te tāna ki pea mo e paangalahi pea ne ke lava ia ke tau hanga o tufa tau ke ai pe me ai taha e taimi taha ke tau accomplish e fui mea ko ia pa tau hoko ke fui stepu hoko ke tuko e ni ko osi mahua e ipu vai ia ko tau feinga holoi na tau tol ke to e tānaki pa ko tafe pa ko tafe ia ke ngahi loto whare ko e Tonga tau hanga tuen tau tolu ia ke oua pe na tau to e fok mai i fui halanga ko ia tau feinga lewa ke tau mama pa tau fakamama oa pe te tau to e fok pe te tau to e tō tau tolu i ha to e tu'uaki ke hange pe ke tau sio ke koloa ko i whali koloa o ku asi matamata lele mai a tuatakou expire loto ia koe kia te au ia o ko mamafa o ku mafu o ku ke si kakai ko I Tonga. Like what I say, o ku tamu a pito pe atamai e kau investa. Because I will never give away your money there without any contract. So it's there. Ka whae atu ko niu ka ke Tonga e lila. They have to accept it. Ko enau ua enau hala a nau tolu. I was more worried ke kakai ko ni o ku na enau ngowe. Ko ku mea ko nai whae na pa ke fanongo mai kau palestini ko I Amerikani. If you guys owe money ki he ngowe, ki he ngai fo I tōna ki money, ke tau tarisi o mai hato e mai hapa anga ki a lila. Mo sirini kau palestini. Ka mo ofa ki Tonga, mo hou te sirini, ke tau ave to tongi, ave ka mo tangtaha ave sirini ke tau hi paanga ki a lelei. Ke hanga lelei o to tongi ai kau kakai kon I Tonga. Oa ai ke tau to e paies tau to mo tau. Tau focus he koe ngāu e a kou whai, koe ngāu e ke kakai I Tonga, mo kau masiva I Tonga. Nau tuku ata e ku whakaukau I he mau loki koni koe e kulanga. Ai kau pais te ni o ai pe, ai kau pais. He koe mena da tonu koe ke whakaukau I koe e lila. Na te tonga ne pulu mai kau pais te ni o nau, ke tala no me kau pais te ni mo ngai mea pe. But anyways, ko nau ulea ka nau tolu. Ka kuai ha taha Amerikani e kau Palestini Amerikani ngai chapta. Ok, toi ha se niti. Ke kolek. O mo to mai silini ko ka rila. Ka mo puke silini ko ya ke te tonga e tau mo ua koni. E ka kai koni Tonga e kau ngowe. Pea ka pa ok, toi ha se niti. Pea hanga rewa e lelei. O ave se niti ke au investa. Ka lava ke, at least ke lava ke to tonga o tau mo ua. That's the solution. O na toi ai ha toi ave silini. Honest integrity. Here comes everything. Koe hoko whoke ngahi mea koe ni pea tok mahino na ia e kau investa. Mei he ngahi chepta kotoa pe I he patoa. Ko no whaat pe whoke au ia he tau chepta koe hoi fua. He koe chepta hoi fua. Koe nau mea peu whai ke tukanga I leti o kolo pe ke mahino o ku lava mo ui e tau ki leti o ke whai atua e tau polokalama hange koe pōni. Pea whaamahe aha ke pe whoko no o hake kia te tau tolu e ngahi whakaukau na e o mai. Ke whai e ngahi tānak pa anga pehe. Tala mai whoki e piketi. Koe chepta hoi fua, koe kau single mom pe mo e kau I tau. Pea koe nau mea peu whai koe pāti pe pea mo e kai puaka. Ka kou toki no whau he pōni pau iloi. Tā koe chepta hoi fua koe kau poto taha pe ia koe e kātoa koe ni e ngai chepta koe ia e klopolo. Koe hono uhinga he nei kai peke nau tui nau tolu ka fo I whakakau kau e tā. Koe mea pena tau whai kau tala mai ka te tau tolu o whi mau ha project tānak paanga koe ekat pe koe mahu inga. Koe tau tānak ia ke peo ave. Pa koe peke toi ia ha tau toi paanga tau tolu na toi whai ai ha toi wālau mue mea. Ia tō taha I he lai ne malo lele.
Atau ulang. Male. Kata ki lea mai peke leo lai mata pule. Oi, tau te ba. Mata ma ke fia fine. Ia ko tarvi sorik. Koia. So lave te wiki. Ki lea mai peke leo lai fa mori mori. Oh, fanongo ba. Fanongo leo si yang pita. Lave te wiki bea ko te whaira tā doa. Koia. Ko ki tarvi sorik. Koia. Tuku mai. Ko tarvi me sorik ko. So lave te wiki te avi. Ko ko atamai kakai me kai. So, when I was going to sorry, I how Tilila go do it there. No, she was all that warehouse here. Todo tá to Tilila. Que me tu tá que vai que warehouse ko to ga ko ya kai ko dai tu ko ya i faunga ki ai. Te totongi ya. Kappe mai a ko hena. Sang ho kappe mai. Si we o dai warehouse he. E tu tá que tu pe taria ba. Tu ko ba fekau ko pe tari vai. They how o dai warehouse ki he ne ko na tu ko na fai ko elai. Koia. O fe tu taki ke fe fine ke taka Tilila. Ke o te ne to tala ko warehouse ko I sore ki ko me ai patoa he ko ngari ko via ki he de business he ko de warehouse na fa ata be ka ha. Koia. Kia fai ngata ha. Koe a tunga ia koe kai mu a mo ngai. Hiksia e pehe I lewa. A hono. Ke pare pa de business anda ia. Kono uinga ko ne house pa toa ka hira ko ka pe pa toa ko business ke ai ta pa toka mari ha. Ko he ita ba ko ke sika Tilila ko ke ta. Ya me ta ngre ke ona wa si ke fai teri ha le vai he Tonga ko na o u tangai ko na tuku ko he a pa na au hai te ia ai ko ke ilo pe alu ma wa te umi ai. Ko toi foi uri eta. Ke faufaua ko ta kai fia le warehouse. O ku ma o ke ta no ko na fai ko I elai. Pe he o na ko ya ko tangai ko na he ai si na o wa he tangai te au. Wow. Ai Ke foi ongo fo ko o. tamato ulu he whanau ke ngai mea koe ni. Ai ko ta tu he kakai te da ulo. Ko mo frasesere pe ko mo wa. Ko me ko ai pa ana. O pe ke ha me ko ai pa ana do ia American. Ko atu ngai tota. Ko mo tui do ia ke ka Tilila he ko ya ha ngau ya ko ha me Tilila ko la. Koia. Kai kai ko ngai ngai mea ko ke ne tuku mai ke ilo he kakai. Ai ngai palpalema ko ya like what I say na mau ave matala noa o eke pe ko ha palpalema. Pana tamai o kai pe ha palpalema. Everything goes smooth. Da ka ko no one he poni ke to ta ko ni. Ta ko kai palpalema. Ta ko fufalahi palpalema.
Kaya ako whaatape kenau whetuuta ki mai. Kaya laine telefonie naktukuat pios piniat pe pensi Facebooka. Pea ko mea taha Sharon whaatao mea pe ia te au ke o hangau eke nei mention hake pe pena to eke mai ono whakaiki ka te apa talang koe ko si sua ke o tokai maananga ka tuk pe ke eke at pepe koe ao whakai ke muini mai na e tau whanki putu wha eke tau ni e tau kau me mipa pena o whanongo pe nei tānaki ai se niti ke putu ko ia pea ko taim koe nei whaka wai koe ke ngai whamiri hange koe nei pena kai he kuma pe ko ya e mena hoki ai ko i hango na mo Oniani ana si malolo pea mo palestini ko na konda costa ai ko ne tangata eki pea mo hoa ko no paia ko ni i soleki he na e mea peka nai hen nai klopo pe pea mo paia pea nai whaile vai tātā nak seniti aia koe nai toku ma omai ka te au for statement ko ia ane afi yeah, it was yesterday so I share pe ki loto ke mau mea koe kau the presidency koe unga he chapter koe foi tola pe whanunga au tō me tolo awhi onongi au aia koe whanunga au pe koe na ave koe ka paia. And then the rest of the money for my 3,600 is gone. We don't even know where that money go. Totong ke hauia one ke hao tali hui. Money for my 3,600 is gone. We don't ke male. Kada ko to ta heni line male. Yeah, makara. Beta mau ke whewhin. Aia ko wanga au pe ko ne hage ko ka paine male the money from the 3,600 we don't even know what that money Beta mau ke whewhin. so don't tell ya on le me ke le lai kata aia ko wanga au pe ko ne hage ko ka paine male the money from the 3,600 kataki o te fanongo Facebook if you can go me Facebook ke flip me o Facebook ke fanongo pe ele tio. Mahalo sai, tuku mai. Te matuhia mai laine ko ya, katak pia te whetuutaki mai pe. Nima taha noa, nima walu ono, hiwa nima taha wha. Oku mahu inga pito e whatanoa e whiawhine Sharon. E taim tatau pia no whai no whamala ala. E ngahi ka veinga nai pōpō uri I loto whare ko ia ue patoa. Pia te whai pe mo no ako ne kina. Tō taha I he laine ma loelele. Ma loelele. Hello. Kuai palpalai mapa moe tō tā kone ka tau whuk peta tō ke tau tā noa kon ke silin putu. Koe. Whanau mai? Kai ke koe silini koe ai putu, aia nai whai e tā naki. O ka wai, toke ilo penia he tau he tau panga. E nai si kau mo tau panga he pichin koe ke silini koe ia. O ku li mo ne silini anaya he foi pangike koni koe San Pablo. Koe whanunga au pena e tō me ai o whaangai. Le te o kolope ma loelele. Dial his number and see if we can go through with. Tangata ko na toki tamai kon te uta atu Oku ia e pangike e patoa tu I San Pablo e Sharon. Amsia o tō kahamu pangike pe heni. Le te o kolope ma loelele. Nole. Ko ia. Whetuutaki en meife? Ia malo tau lawa. Ta mau ke whiawhine. O whanau mai. Ko ia. Tuku mai.
Any day now, man. Tuk mai koe. Makone telefoni. Ka tau hoka atu ke ngai whehu I koni nai tuku mai koe ka te au. Peku hoko ai langa koe will that affected ai pātoa. E kai ke affected pātoa ia he nanga ia tau mua pehe ia ke wha business koe lele pe tau langa koe tau koe project e nante tonga ke tau nof pe ai. Ke tau nof langa he koe lau maria koe oe tokoni. Kai ke hoko ai whetoke ke ake koe ni ke pehe ke ta awhiai. Pa wata pe ki a ta pe ke kau Palestini I'm not gonna hold anybody hostage like the other lady that. Ke ko moto you guys are free. If you guys are willing to stay, we're still gonna keep going. Pako si lave I pe ku mahalo ku o si whakaukau ai kau nusila for them to run their own. O moni, if they ever think of that, o moni. Boni nau tolu ia ke nau pull out nau tolu o whai pe nau ngau. So I will never ke pehe ke te ita ki ai kakai ko ia. He ku hoko palparema koe ni ke everybody's awake ke nau to e sio ange. Pako kore wha more pe ke mea koe ni o ku ai. Ka ko nā ku nofo pe pau. Am se ko talato nau lotu e ku mamahi koe ni. Nau lotu e mamahi koe ni pe au tuku peke e ki ke nehanga Koe ha o lotu. Align me pe ko hae ku mea te whai. Give me the strength ke whai e mea koe ni e he malmalo e loto ofa ki hono whakawhi a kakai. Malei? Mao munga o me ana. Malai tau lava ke fia fini koe whetu take mei whe. Mo fanongo mai. Koe whetu take mei whe. E koe tātu e ni misoreiki. Koia. Malo, tuku mai ho whakaukau. Maria mo pokarama. Ka kuhange o na ki whanonga tu ke tamana pe kai pe mo ki whakarere ia se loni te mo. Piki keti e. Ia awe mo whakaukau. Ka pai te whakarere ia. Ko se i loto hahataha to e tu ia he ilo. Ka pe whakaukau. Ke ku tu e taimi ni ko mo whatongia whai ka kwari I foke ata ki tua e. Koia. Ka koe nai me koto kona mohanga o ki te o mai. Kono moni o nai e ko ngai hingoa ko mahe a hake. Tui Uata. Ko e piki ket. Hange ko tari wakao ya. Sika ngai ngoa ko na o si lawe a kowi au pito. Ka pai te whakalilifu ia. Ko ke ilau ko whakailihi rā tu ai kau follow ko ke ilau pe. Toi a hataia e toi tui ka toi rea whai mai. O au ki haere mara ta whakamui. Ko ngai po ke e fwoi tau kawe I tau mea au pehe ko ataki tua e ngai tau ngā ue. Ia ko ia ia mo whai. Ia nea rea nea whai mihe. Pare mea koe ahoni. Koe ngā aue, o kia e mea wataki tua. O kia e mea tonu ke whakalata whare. Ai ko te sia tua ke tonu ko kia taimi ni ki fia tokolahi ki nau ilo se halaki. Koia. Ka kohunu whai to'o koe whai la vea koe. Ko vai hi e hange koe lau. Koe whai piki ia e ke toi pūlia ia e asite ia tai ngatai. Koia. He koe anga koke ngau e patoa hulahene le ataki tua. Ako so koe ni kue ataki tua kue me alerei. Taku tia me mea ia furiki wano a pita. Ai o tau si atu koe anga koe tau palapale maa.
Fefine. Tau se ata to lunu se ala ki. Kaku kamata ke asi hela ni lau e ngau leri whai he patoa tokoni hi masiwa. Kai e tein tatau, oe ni ko iku mai kāna te e patoa ia e masiwa he ahoi. E ka sui whakau o ke heni. O whai peho mo tau kare ke hauka te mua he. Ni so nei tau ko apo o whai. Ka koea koe hoko atu pake tau iro po kai hāhono i ku anga. E se pawale mai upa ke hoko. Ka kona hoko atu kai hāhono i ku anga. Hei a koe mene tonu ke kore atu peke mo ki whamama mai ange. Ko mume a koe nang whai o ku mooni au ki tau ki ropa koe kakai lahi. Ko nau harelu ia feingiu i savai. Ka kakai au nau wati awe ko mau iro te mautu olele. Ko mea mau mo ui. Ka te tau koe feinga peke toi tānaki peke unga koe visone. Ko whakaukau ke mo toko ni mai ange ke mau tolu. Koe haha mo te whakaukau ke tamate ia ke sufo lavea koe ni e koko. Mo whakaukau ke mo ke positive i ke aupeo i kulere. Ke arua ke sufo i kaweinga koe ni ai enau e ta e tau. O i koe pio si more koe ni sonei. Mo pile i kulere e tau ngau e koe peo i te. Ko Tilila Siola'a ke kua tonu ke toi kāwia hamea. Ke kuhala. E kia mika seiloni. Ke tonu ke toi whakarere ka toi hoko atu. E ke toi tui hasahaya. E se kia piki ke ia au e mu whakaukau. Hai angi halau a seiloni. Hange halau Sharon. Koia, ki mua pau, hau koe ni koe ki asiatu he ata. If anything ko legal about na behave na ko loi po mea. O ko hau koe ki ata ki challenge them. Ia. Ko pau lewa o ku aha mea o ku loi, te mau alo hopo. Ka guess what? Na u play e foi ke imi koe ni he na hangare ko te mau ngai mea ko tape. Hei kai ke lava ke na go against me. And that's why na hanga o atu pe he vipon. I challenge them. I challenge a upe kia Tui Uata. Ka kuna hoki na hanga in denial. I'm telling you guys tonight, I'm ready to battle. I will battle you guys here in America. Ka pau mo fe horia a Tilila and feao ke pehe una in denial ke na ai ko pehe ko hanga tuku hifu ki nawa ki lao. No, ko osi, I study them. Pa ko winga ko me ai ke tapu ke whai mea ko loi. Because everything is recorded. And that's why I'm show up ko ni ke tau. Tala noa pe he mooni. If anything legal, I'm ready. Pa koe, mea koe ni koe solution koe na u sio koe ki ai. E ko feinga tu koe in a soft hearted ke tala noa koe pa mo Tilila. Ke ai o solo vai palo pare ma. Au peke a honi, o te peke hau a Tilila ke matala noa. Kai hoti ea mai pe me ta whaake taha. But solution ko na hau moia. Te hanga o ai for you mea ko ni. That's my way of pressure her. Ka lava ke feinga I for piki ko ni ke fai mo feinga I ke smooth out. Pe o ana to ya ha to infected ma to ngai mea pe. Tamate ke fai mo os. Ke ayo to tongi ke pressure ni Tilila pa ko te pressure pe ni tau wa open te tau pressure al fakalao. Kapai hop in mai kau investa, I'm ready. Kono aia ni kakai koe o na nau toi whai e mea koe kaka, i mea whapanga. Koe pressure penny ke ne to tongi, ka paurewa waha 6 numbers hono mari, hop in with the 6 numbers and pay the tongan. Yeah. Kono mono na mea koe ka fufolo ia. Ke koe na si tu umati rira tawa mai, na hanga no mari o pei ofu hono fuaki. Tukiro no ta koe koe lo intani na no whai.
Kataki ko. Toki pulu ya ke awia ta ko it's one of the project. Ngai me ko ngui ko heni ko ngai fare ngai project ko ai ka low income. Pako me una no fai. Peka pa ne hori ne pe ko lau. Pe ha ke ka tau fola e tau to ngai me ka to ko ya. Tiketi. Oh yeah. Ko mi homu kautama ko na ko ke pe ko te mo toni te ke le family ki ai. Tau ai le tau to me ko ya. Ke fai mo osi au pito kone osi pe ko mea koni pe a tau ako kotoa e Tonga kotoa i muri mo Tonga. Ke tuko e mea koia koe kakai koe. Ko mea koe ko loto ma mahi tahai. Ai hori koe ke nao mai ke tau pai auti i he foi whakaukau koe tau tui ke pātoa. Pātoa itself pe koe foi lea ka pātoa o whakaofa peia. O wange pea koe ngai siasi. Whakaofa au pito pe ngai siasia. Koe vai whakafoi tui peia. Pa oa na toi hoko me ea koe ni. Ke pehe ke ai, ke pehe ku kove ai pātoa. Kai, whaafofi pe pātoa aia. Wai kakai lele ai pātoa. Ta ofi pe ai fo i palakuia koe ni, ta ofi au pito. Ka tau novo, ka pau tau tui mo oni ke pātoa. Tau alo ke mea koe ni ko o mai koe ke tau novo kia, ke tau alaine tau mo ui mei ai. He ku tau hoko koe na mea koe hoko ke o mai koe ke whaonga i e tui wha pātoa pe ko a track aki e kakai pātoa. But coming with their own enau whahinga agenda pe enau toke take advantages ai kau lotu. Pe koe kau memi pa. Ko whainga pe e taha taku e whainga ua ke loto mo i loto ikai. Uai whoke e mau tau fanongo pe a tau sio ke ngā ue. Nai ka mata mai koe ai lere e fui ko kalama koe ni. Nai ka la ono teke ona ia koe fui me whakawhani. Ka pau te tawha totoro kakai o kenau. Tu se seka he patoa. E fu kakai i pa niri o akiris. Pei e teinta tawhe ko toi hana e tirila tinai. Hana ia te ke i e mea whani e tala. Peke hane whakawhani ia hai. Pero me voe taimi ni o kui patoa ia ko ki le whakahapai. Pe me ia hapai. E kona ko fanongo hake o tala koe o hingoa ia pangike ko wai ke tuu koe o whaki hapai. Koi. O pai ki Tonga. Au tau pe ko mafuri rewa me he me whakawhaniri o me whakahapai. Te mo poto pe. Te mo Sia poto. ko whakakona e taha tongi te whinge vese. Ka pere hono pe te anga como feinga ke toa Tui Uata pe faufaua. Toa atu pe mo talivakaola pe faufaua. E toa mo Tilila pe faufaua. Ka tuku kautama e ua pe fakamamahi ua. Very bad. Pe fakalilifu po iso. Funga fonua. Kai He ke. kai. He kai kai. O te ke. Enau fusi pe. E pe alu pe o tō pe fuko i puru ia mo to ia pai. Koia. Ke kona na tō teke a family. Teke mai ka pāmala ia mo ko. Ko fui whakakona e ke tau ilo e taimi. Ka kusi whanongo me pe ka aiope. Ko tokolahi ko kusi ka inga hapai. Oh yeah. Ko inga na mai ko teke ko inga ko bisone enau takata ko akilisi. Ka moni feia. Ko mkina pe ta ke pore ato ka moua. Wangi ka te au koe kataki tua la he tau. Nunga hi mea pe ko ngai pisoni e tangata. I awe e kutio awe o wangi o koe koha misone. Ko fufoi, hangi a fufoi huru. I ha foi ngā au te whai. E kapa te tau sio e he preanga taimi ni. O pe atai ki tua ai. Ka ki rea ke la he tau pe kui ai. Se koe kai ko mai visone. Ka kutanga ni mai koe visone. Ai mea. Hanea koe hapu lea ngā au e ke mui ki ai. Hanea ke whai. Ta osu kai patawa le mai koe visone pa. O hake e koe na whawhāmu li tanga dira a kahi ki tua. Ta osu koe a kutanga le mai ni koe me a ana. Ta osu koe mea te tau e nā puki ai. E foki ki whakakai. Tapo ni pe mo yo pe ka po ve ki fa no mai ka ina
Ko fufu fakapona ia kulahe ko ko vi taimi ko do ape. Ko ngapi ko panga. Muka kati pe ko na kumosi tuku mai. Ko fefine he ke te ke a hame ai la ki ai. Na mo milio na ko na ko ta noa. Ko kakai ko na uli tapi pe. Ke te ke hame la hi. Ai o tau sia ka pati ke te whakarere I pe seironi. Ea mo Tilila. E Tui Uata tahaya maha koe ka inga tonu pe te nau si Tui Uata ke hoko te halafononga ko na whai. Anto ki isi o tu ke pa ko ofa tu maro se o monga ue. Seironi. Iyo, malo api. O kanga ke rotu te pe ilo ia ko atamai e nure atu. Oh, ko ofa atu. Okay, kono whai. Male, o tahane tahai laine. Le te o kola pe malolele. Toi tamai pe. Te foki ke whalea koe nei tangata eki. O whaafofa pe hapai ia. Pe whaafofa pe mo whakakai ia. Koe kovi pe nia individual pe nia ku kovi koe ni. Koe ke pehe ia ke kovi a hapai. Kei hapai masani pe hapai. Koe kalasi pea koe ni unau whai kone fui whakaukau koe ke koe sio kita. Koe mo oni koe sio kita pea moe hori ke ai ke pehe whakapoto. Ke pehe ku poto anga hapai pe koe. E koe whainga mentality o ku asi me whainga tala noa koe mo matakari koe ni. Ai ni koe ni ai ongo taongo whai ongo representative koe na hapai. Someone on the line. Le te o kola pe malolele. Vale. Tamake fia fini. Fetu taken me ife. Me siato. Koia. Tuku mai ho whakaukau. Ia ko pe kawa tege po kakamamahi ko. Mare ia e tala noa. Ueanga e whipota noa aki. Me lau kau au ia no mui lahi. Ai ngahi. Ia mai tau lai. Hoko pe koe o te toi whanongo ke Facebook ang e tili. Ia lau kau au ia no mui lahi e. Nau kau au ia no mui lahi e. Ai. Whatogia ko ia e patoa. Enau. Sio e taimi na e whaia e patoa ngai ngau e taimi la. E ngai ngau e lele. Pea talu me ku whanongo ko ia. Pea u sio ke anga e whakafotunga aloni pea mo Tilila e taimi la. Pea u sio ke anga e na whakafotunga. Sai a peto ko ni ia. E whakafotunga. Nawa mea na u haaki ai. Ko inga ko e nana pehebe e o whawhinui. Ko e o poto biloa pe nau. E kusio e na hanga o kape a kakai. E na hanga o tukuhifu e kakai tola. Kausio pe. E na wilo pe ai au pehen. Au peheni e hoko ai mea koe ni. A koe ni kutau sio mata pe e ngai ahoni. E tono nou koe ni. E koe mea kutonu ke ilo e lila ka maa se loni. Koe ngau e kufai, kai e whakamomua e ki e ngau e. E kai ke aha me ai ola. Koe utu kape tau whia. Malo api te whawhika. E parparema ngai kakai ke. Iai be au pe. Leo ngo koe parparema ni au hoko e taini mi. Koe parparema ni au hoko e taini mi. Koe fua ene ina whaia ngā ue koe. Sai api te whawhika ho na whakona ke whakamau. O ke whakamau mai. Pea sai haka ke kape kau ke kai kape.
He, fama, ko wilo i fupe, ko sa fupe ka koe, ko fai whikau koe. Sai ko na koe teke kape, kau ke kai kape. Na tupe ma faufaua i ta whaki. Tala me, tau me wha politikare, na koe. He fwoi takai atu koe, ni o kuke... Koia, ka pau koia ai. Kape koe me. Mahata. O hala, o kukovi. Ok, fai whikau? Māloia. Ka sai. Ja, fakamatala hena teko sia. O ati poloka he rea. Tuang he rea ke hau ke mau fanongo. Oia. O kufa... Very mari he atu, eh? Akoin. O kape. Tako tapeu kape. Ka ua ai pe mea mo tāpalasia ake ngau elelei, ai pe heko ka kape. Iyo. Ko ku kape koni kakai koni ko nau kape me ka te au. Pau mai ka kape koni. Kai ka ata ke nau mai ke nau face mai mo au pa ke mau tau kape. Na pe kakai koni o ko ngalele. Iyo ko ngalele when I'm soft. But when I'm done, te kape a mo tolo. Pa na hange koni ko fakamatala mai koni ko alila ko ke fina motua kona ko me nusila. All of a sudden she kape mai. Kape mo tamai pau pe ko feinga mai ke me ko te honko halu ai ko kakai ko ni. Pau pe he mai leva awo navu i pia taki mai moi mari. Ko hu online ni pe no tau feinga ki ai. Ko hori ko ke fa te vol mga te au. Ko ku shifia au ke te volo. Na mu pe mo to ai ke pe ke tāpalasia. No. It's up to a point that needs to be stopped. Don't even try because of our differences, our beliefs. But I get more hanga ke mo tāpalasia. And yet, tāpalasia mo mau tamai mo mau whae mo mea. No. I'm going to tui my ngutu niwa and kape, whoever comes. I'm telling you guys, I'm not going to back down for anybody to be abuse me like that. Not only that, but I get abuse my now, abuse my tamai mo whae. What the heck are you guys? So, with the kape, don't even try. Mo you guys better be grateful. O ko liriwa taimi kai ko te kape. Lately na kape ke te kape. Ka ko feinga mai ko kape iyo, ko fanonga tu ya ko ngutu iniwa. Mo fsio ki ai, ke o ma ko ngutu taimi ko ikai. Ko ngutu iniwa ya ko konga niwa. Don't even try. So try soft and stay with my good side. Ko ia. Ona ke te tama ha whikau o fakamatala mai kape. Mo kai pe kape. Na kos, rea ka mo tolu kau whikau. Ai folfola. Ko mena te Aku ke boi hao, ai. peha. Patol maka i fefine ko na e whaianga hala. Tohi iko e si isu ko i lalo. Paka wana e hoko. Puta toa. O na te whai mai mea ko ia, ka pa umo hanga preacher mea ko ni ko e lo. Hama ko ke moa preacher e kaka. Ka mo mai ke preacher mea ko ni ko e kape. That's just a... O te poloka. Words. Ko mea koe na honga kape e koe Hawaii, ko whakamatala mai koe te nau, o mai koe 5 miliona me panga koe e pure angako ai ke whakatolo e kape. Mai rewa au. Because I do have the guts. Ke hao pēha, foi sa me. Pēha mo, pako whea ia a legal battle koe te mo, o mai koe ke mohanga lohi aki e ke kakai. Mo, i koe na nau, tuku e pēha koe ngā paunga ai atu. Ko kape, ke whai mo au, ke whai mo mahi nua. Sio ke tau tāna ko ni na tuku mai he whewhine ko ni koe ke lao, ke tapu i mea ko ni koe kape. Ai ko Tonga pe. Don't even try that here in America. We are practicing a different law here. And then yet, don't even try it. So, ai ke hanga he kape, ai ke pehe, ke belittle me like that. No, don't even. Ko hi ai kau lotu. Mo whai pe lotu. Pe tāpaki ma tō koe whaianga hala. He ko na whai ku ilo angi ki mui, ko tok tangu tuen he lotu. Ka naga ke toha palakui mamani o whai. Ko ia, ko tau polokala mai au toi miniti e honga fulu pia hoko ai taha heng, a tau ki foi fasi, tau ki whawamaka. Oh, very tau bad. Tau hoko, kei toi rahi pe tau taimi, ki mo tolu ko feinga mai koe i he laine, tuko mai o te foi fasi koe ni, ma ki mo tolu. O ko mo mea mai i he ope, koe atonga pe tau tālanga. Pau pe ke tau alu ke ngai ta whaki koe ia. Ka koe ki whai whasi koe ni tau whamoko ki ai. Na kos rea ka mo tolu kau whikau. E mo foki mai ke tu'u ke mo mama. Ko mena te mo wiku ki ai.
ngari vare he oke. Fakamamahi tau. Ovai. Mari, very mari, tau tokolahi tau. Ovai heta mudol. Kari ke rantu very mari. Malo. Kau ptoa be fanongo pe mo fakakau. Ngai mea to be ko buat polo kalaman. O famoni mako. Ikai ki isu main motol lah na to parema heni. Na to parema. Aja ke kau fai kau de peho ko. Malang na motor ya. Uang se main motor ke kau. Ofa moni halani ofa moni ofa fonua oni mau lo ya tuai ko ja me ko feinga paang ko ja me ko hotau mo ha ko lu pe moni oi ai ko ki tala no atu pe ko hi ki foi ha taimi gon hu mai fasi tokolahi at pamutol. Namagos kalang ape. Namagos kalang atu pe kimua. Kemo mana tui. Pemea koe nagu mo teke. Kemo polo pare mai. Koe ahon. Mo polo pare mai. Kaos kaya pamutoki fetu kuaki. Pea mou feinga ke mou kalofi a mou kaki koe tau fanongo le waki hoi fua ia na e oate ma ke motor mantu tau hoi fua kotoa pe pea talamai he hiva ke tau anga vai o hange halo pe sege mari very mari ia lotu la ya aku lotu kau
hau fai programa ke kawan peke ua teu whaamea. Ka kone humai koe ai fo mea koe ni. Pau i lai fo kene ke ilo he kautama koe he ni. Ko flipe ake peo he ngā ko ilo katoa koe. So ona mo whakau ke mo tā palasia au. He ko ku fo pe people here. One step back o ilo koe. Ko tō tā koe nai tōk tā mai. Ko tō tā hena kai paanga i he pangike koe Tonga. Whataha mo Wesley hai koa ni. Na man maki tātu usi koe ni i he vipo ni. Ko i ai. O ana ke toi tala mai o kou kape. Sai kape i he koe ke more ha paanga. Feinga ha o lotu. Ke totonge paanga koe ni koe whaiwhekau. Totonge paanga koe ni koe na ka asi koe pangike i Tonga. Ko ia o ana ke toi tā mai. Na whaiwhai ko hanga tuku ia to hinua. Whai akia. Sai, ka tau alu rewa ki he mea koni koe ki hapai. Whawha pita whonua ia pau. Ko kukui wā koe koe whakakai. E kukui wā koe aku. Aia koe kui a koe mami. My mom is a Wolfgram. I wanna, ke mo si mahi no i pea. Ki anga koe ku. My mom is a Wolfgram pa kone whae, ta dad's coming from whakakai. So I always have love for the whakakai and the hapai. Ko rakpo check pego nei vai ko whalere ai kasa ko hapai. So don't even think that pehe o ku whaha ku loto ke kau hapai. No, I do have love to hapai. That's why my first project was for hapai. Ko mea kau mamahi hai ku lau maria o kuia. Ai alu e kau hapai foi suru kautama koe ni. Ke nau ki vavau ke whakapoto i vavau. O kutai masila mo ku loto i vavau. Ai ke hori ke alato e matakari me hapai ke nau tā palasia ke pehe ke nau utua ke nau tohe kau vavau. Pako haku mea nei whai. Ko whaitu utake peke hoi ki a tomwha pia mo seri. Ma wahe o ana nau toi tari. Ha toi whakau atu ai kau hapai koe ni. He te oseange me ai natoria ka singari kovia pe ai ke pe atamai lahi ang natoria kau vavau. Ta ofi vavau. Mo whanau mai ki he lola halai valu. Ta ofi ka pau tau lava o huki tua o tau o kai ke tari whalelei ai fu kau alatu kone kau au kai ai peki. Kau hame wai ke alata a wheau ko he apai. Mo ne motua. A wheau ko he apai. Ai kamu ki vavau. A tilila ko he apai. Ai tawata from hapai. Ai ke whakapoto. O ana ai ke te whakapoto mai ke lola halai valu. E halu mo tolu ai. Tō taha i he lai ne, maloi lele. Maloi lele, lotu moloni. Maloi tau mau ke fia fini, koe whetu tāken me whe? Ko whetu tāke pēo me heni. Koe ia. Koe ko ki fie pou atu pē ki he matapure ko ni e sai whekau. Koe ni na e ki hu hake whakamau hake ki aloni. Sai whekau, ka tak wha more ka pau ke fanongo mai ke kurea. Ka pau lewa ko hataki lotu kita, ko e te pou, o ku ikai te hao puhi mai vewe he ea, o ke hao tala maho o ofa, mo o pou le rei ki aloni pia mo tilila. O ua te ke whakapala taha ho o mea kou whai. Alo toka ke he lotu, pa te alo lau ho poti folfola ke mo oni. Ka tuku e lotu loi e. Pa ona ke te kolosi hake ko hao lau mai ka loni, he whakatupu ita na tuku leo tau ai le rei, ka tau hopo ki hala e. Okay, o whare lotu moloni. Malo au pito. Te tāna te ki foi mea whakaori koe ni. Nei whai whekau palo. Aini koe mei Tonga. Nei nofo peo hange ko kulau mai peka te au. Pau pehe lewa ke u ai hange whai whekau koe ni. Ke tuku ene nofo peko o ai mai ka. Pa mahu lewa ki ho inbox. Ma navu pe inbox. Ko hanga no ai pe ke toho yange uto ko ni whaiwhikau. Ke wana nitoi whai mai mea koe katea. Ko toho i peo ma tau kape. Ko pea, ta koe nau ke tau kape pe. Ka ona ke toi hao whamatala me katea o kou kape. He kona ko toho i pe koe ke ta tau kape. Kape pe e a foki e a uia. Ko ai pe angai foi kape ko e tapu ke hui ta awhi whakaukau. Ta taha peke foi hui ko ia. Hono ikai, ma tau kape ko kone, ospa mai puani ne kape mai ko pa, ko kai i ko heuto. Ko feinga pe whau ke ne iro. Au pita ai ke talapasia mai he kape. Kape ko pe.
ko makape pe ko ni te hanga lewa tuku ia tu ho foi kapika manju ko si asi hi ko ko fa fika ko pa ko ni ospeni ko hanga tuku i ope ko fa more mai fa fika au ke han ka pe to ka ke to ha fa fika ko ta pala sia ko ia ka lotu o wa pe mo mai ke ta lotu ko o ko lotu pe ko ne pe me ko ni ka ko i lo pe lotu ka pa tau mo fe mau ke tau toho me fakalao mari ke tau ilo fola toho tau to ria me ko ke me ko mari lo ke me ko mari ka pa na ko fai me fai ka we na he tu si te si o yo ke ne pot tau pe fai me po fala te o tau tu kap tau to ria hange halu pe o hanga vai ke ta hokot ke ta por kalama pe ku no fo pe o atamai o e nga hi project ko ni o ku ke fai hono palani mono fokotu'u. Neongo ku te tau tānak whakau ki tau tolu ke tau hoko atu. Ka koe whui mea koe he lolo tongani. Ko os mahua i puwai, o e toi aike toi tu o wana tau tāwhea. O koe whui lea e tō ngau pe o whamai ke mou poto. Ke tau hoko atu, pe te tau alu, mantu o koe tau te kape tau pes po o koe ni e kai. Tuku ke he kai ai peha ki whui hamba toa. Oh yeah, just stay with my good side. Oa ai ke pehe ke mai ke tāpalasi au. Ko tātou ko I'm still human. So everybody is still human, but tau make mistake. Everybody make mistake. So don't even try ke ai pehe ko kape iyo ko kape. Just like you, just like your mom, just like everybody else. Even like tu moilo e ku fall in ko ke ofa ko ka akilisi. Enau hua wia I pesi. I was invisible guest. Now hua ke awia I foi password but I'm not going to share this. Ko hua foi pesi ko ya. Pesi ko e ho eki. Kape pe me pong ke fia hono kape ko akilisi. He ai me ko uakai ko e foi pesi ko e family uakai. Pesi kape whakauliuria. Pana ko hinga ko na kamata ko ke hau. I feel sorry for that old man. I feel sorry for that old man ke akilisi. Hono kape every single day. Whanu I loto ka ho eki. Pau pe te hanga pe use their own medicine. Ke usi ange pe ko hai na enau mea go fai. So that's what I did. Ko he mai pa ko, I went over there right down ngai kape. I drive it down pa hape ko o huat pa ko o fai ko eta ngai mea ko ai ka foi kape ko ya ko ai ko me na ma me ka ho eki ke ngai lea foki ia e loni ke ngai lea tonga motua ia ko no aho ke ngai lea ko o ko ke kape he kuonga ko no poni o ku ui fa palangi ko chemeni today ngai language au tau ngai aki sai pe o te ke kape pon ka ta hoko ata ke ta por kalama ko tu yo ko telefoni ko amana ke nau hau nau ke tari me nau tol pe fokotu'u whakaku ko ai ngai society na ke mana tu e tamai e fefine ane nai te ke kamata por kalama si launga mai me yafa o talange kataki o kai ko polis fa to lo pe ko ofisa talilaunga tal pe ke ha o ke ilo la yang ke project ko ya pe ha ka me na hoko ke fetuta ke mai fefine fetuta mai fefine ko hange pe kon ko fo I langa kona ko ke na tatano kon ko ke langa kon ko ya pai ke ai fu fari ko lo ala Mandu ko kakai ko na ange ko e piketi ko ke family afo ke kawa afa excuse me. Ko ai pa now renovate api ko api ko no tua me ko api one of my cousin that married to the family so I have connection with them But I renovate ko api so they were expecting according to Lila it will be a big huge retail store. O atu ko matu ko fuka fo me ko ni pa oku taifetofo la kato Tui Uata pe mo ki fin mo toa kon ko sau ko kapai ka tolu mo kapapule taha mo konga mo kapasita na half met na alat ki ai pa mo foi ko ki tolu ka pe via pa ka ma na hoko ko hori fo ko ke pe mai ka wafa mo pe mai to ato mo kapai ka ke mai ka tolu pa ta mai ke mau return mai tolai wangi au he mahina
Pa mena hoko, toi foka tu lewa kwa pesi, o kusi lape ka wafaia o ai enau retail store. O atamai toi foka tu lewa a sau. Pa ko maha ko foi me ana ko e pehe ha na ai ko e me a ane nai I kolonga. Ke mau ke ke kolo polo ko leti o kolo pe ta pe. Ka ko to ta I e lai ne malo lele. Malo tau mabua se fin. Kore ke upanga ni patapoto pe ko na foki. Foki se kita kerwele Australia. Aku mau popo aku itu nawe na polo ku mo vai on fine pe mau kala monowat. Aku neango ko ke mau kau ke kita mo tanye patoa. Ako mo tamu anga we of my willing ke mau tokoni pe hate feinga project mo mai so mo tuani ko yu kawa patoa o ko kawa I tu mo anga feinga pe dale au o mau popo patoa tu pe ha pe lang na we bo pai ulava pe ke mau tokoni aku ko ya de malo ko ya ko tu ya ko to ta ya ko ni ko fanonga ko no le o e sai ke ha ye ke chepta ai hoi fua Ko e tau mo ai ko te tau lele aki te tau ke no pe tau toe langa he ko ngā we ako o ku mo oni ka we ke te fai a business ya Ke wha business ai pa mau mo pa anga mo ngai mea katoa o ku ko e by the way o ku lotonga lele tau fo I langa tau tori homa o ku ai a ko e kai fo ke te loto e ai a petuliki pea mo soni ke ui aki hingoa ko ari la ko na ui ko e ongo foi haka no siweli ko ma soli foi siweli pa e tuku lewa foi hingoa ko e ko ma soli o kuna loto lewa nawa ke ui aki ai ata ofa because shadow of love ke illusion o ko kai foi mauhala o illusion ko mauhala pa koe, te tau lele pe tau langa homa, lele pe mo pa tangata. Popua. O kuna, koe feinga heni, ai onki family koe ni kenau hu, ki mua hai Christmasi. Koe tau mea ofa ia ki si family koe ni. Pa koe mea nau, kore ai koe ki kau palestini amerikani koe, o koe ni, o ke iai pa anga o ngowe. Ko tau mea ofa ia koe ke si kau family ko ni ngowe I Tonga Christmasi ke mopu ke seneti ke ave ke tau I paanga ke ne to tongi ke si ai ha Christmasi a si kau ngowe Tonga ko ia kainga ka pe foki kau moi tau no for simple pe I tau ki ngawe ofa pe kon elanga pa ko lau mari o sai apito pe ngawe he ko like what I say that's what I like. And that's why I willing to take America. I was never thought to get big and return my money to me or make some money out of ngawe ko ni. Ko ia ko tau ko tu adia ko ni ko tau no pela to langa pa tau tano mo tau teke ye me fa politikare. Peka ala tu ko ni o ku lahi hotau ngai tapa ki ngai I have some thoughts. O ko si ai pe ngai mea ko o ko si fakau ki ai ke lava ke tau all benefit from it. Ke o ai pe ke benefit pe taha pe pa o ai ke benefit pe Tonga. Hange kon ko ku te fokat ke na o ate foi fakamatala ko ni ko ke tola ni ma be tola ngo fulu. Ia foi fakau ko ia ke tau hanga o tokoni ko Tonga. Ka pale if we put in with the $5 with the 20,000 membership kau memi pa. That's a lot of money. With our first week, tau lama tau langa how many money how many houses did tau lava o finance ai api ang ai foi fare ko ia. Second week, ka pale tau ai foi second week. Te tau harewa atu ko ai whima o ka pa avea ke tau tokoni ako ke kaureka, ai whanau. Because that's part of o teke koe ke ofa ki Tonga. First ko mauinga pito education ni ke tau whanau tupu. If we can finance tau tokoni finance ai whanau tupu, hange koni o kui ai koe ako, pia mo akapulu.
Nau ave foi whakaukau ko ni ki wawao. O lere aki ko ni, ani ko ai atuna meni ko i wawao. Which is, he ko fia ko nau take it, ko advice ke nau ai foi mea ko ia. Pea ko you know, I'm saying about ko raki ke tau ranga whare. Ua, loki ko wike wa e tau, whatever we pitch in, tau aluia ke toko ni e whanau. Ke tau mu ako yako, tau mu aki alu ke akapulu. Ke whahinga project o ko ikai ke whai aha business. Ko ia. Yeah. It's all charity, ko charity. Ko ia. Pea, ka pau so ko tau mau anga mo ui a Tonga, ko ngoue, pea mo handicraft a kakai whiwhine. And then the third week, ka pau te tahanga finance a handicraft a kakai whiwhine. Ke laiwa ke si mau hanau mo ui. Pea tau whaose aki ai container, ka pau whemau ke tau hanga toko ni i pe a Tonga. I foi silini ko ia, ko whakaukau. Taha pepe ua he mahina o mai. Tau whanga e seni ko totongi ai container, totongi mo i kau ngowe. O mai ai mea kai ki Amerikani. O tu whai a tau tau tai totongi. A tau tau kona o tau, you know, kau pātoa members. So, tau tokone tau tola ni mai. At the same time, o return my, you know, once a month, o return my hatau mea kai. Return my ngai handicraft, ko kakai whiwhine. Ke foki mai ka tau tol, a tau tol ko tau provide. So, we'll both benefit from each other at tau giving. Ko whakaukau e na wangi ko karila, but she didn't want to take that. Kai ke, I'm going to go into it, but I wanted to make sure that we're aligning with the legal fine ke tau alu he ke laini ko te tau alu ke aika pa te tau you know tokoni if everybody's willing to do it pa ko te ai pe mo ngai whakaukau he tau no fe fonua muri o wai ngai fines Amerikani he ko mea nau whakaukau ko ke legalize ko you know ke tau lesita. Osi tokolahi, there's a lot of opening, and you know, mahau pe koe, mea pe me eki ke hoko, a mea koe ni. So that way I have more, ke sio hoku atamai, ke oa teu toi mohe ke unofo peo, toko taha pe i langa, kai lawa ke toi whakaukau i ha mea. Ke toi benefiti pe ma mai kakai i muri. O ko tānoa ki he o wae ki tama me Australia, ko ki tama ko ni o kuloia. Ka pau e tai katoa e tau ngai mea koe ni. Pa tau, we use heu tau totongi text he whanua muri. There is chances for us a kakai muri he ni, ke toi return mai pe e tau text. Pa hange koni koe tau mea alpha. Never $5, whatever, $10. We can actually use that charity o claim he tau text he whanua ni. Ke to'o e seniti ko ia. So, more likely, ko tau to'o pe, ke oua na tau mo ua he text. So, the cycle of ai fui whakaukau, lelei, ke tau use e tau paangai murini, pe koe ngai benefiti murini, at the same time, o ku benefiti a Tonga. Kai kehe koe anga pe, I'm just gonna touch a little bit about that. Kai koe anga ia koe ne, lako whakaukau koe, na unofa mo ia ke o share koe mori love, and apparently, but unfortunately, kai ke sa ia. So I'm gonna have to carry on with that. So that way, o te whātanak paanga. Ko mea kou tau me ai koe ke tānak paanga to'o mai fia, like that. No, $5, we can build Tonga with the $5. It's just the way you structure things. If you structure it right, your $5, that's a lot of money. At the same time, o kai te ongo e koe ia, o wai whakakawenga ki a kita. If I can just put my $5, put it into ke tau ki lepa ka tau tolu, turn around and I will claim it on my tax. Ke mea whoki aku maari e nei lea mai ake e piketi ke chepta koe hoi fua. Pe ko mo mai mo ki whanoa e koe haha mea ukulawai. Ke whahinga whakaukau tuku hifu. Ka koe natula whoki e anga koe e mautokone mau ki chepta, mautoko tahaua pe. Ke ngai project ki koe ni tau te whita ke langa whare. Tala mai pe o ko tak whitingau ni manoa no sila. Koe vahe atu pe. Mau tak whanoa whanima ni manoa te ni. O lawai mau ki se ni tiko ia. Pa kone osi pe ana ko ia, pa osi ia.
Koe mea koe o I tai koe a Tilila koe he chepta hoi fua. He kai fo ke tu mai e ne fakao ai ata kau investa ke te tana ki at o ko kau I tau pe pe mo kau single mom kana na wa ko ka to na to Tonga hai pa na to ki ha u na to hu fakanesi I American o ko ke ta wa to ha to foi fakao kau e ke tana se ni fa fo pe pa wai te fai hanga hi lo I ho sia mo te ta pu teni tak ta ha o fai ne nga we ki ono family pe to ki fai pe ha o ha ki tana ki ko ha pe ho o fa pa to mai pa ko ne o si pe ko he ko ko minista pa ko fa ka na la ya ki se ni ka ki teste si ya nge pe ku I fo me ko kai se ni ka ko te ta u pe ko ai mai ko o foki ke lo tu Mahaga kato e whanova o minista paanga e ki kulupu fo o ko ki kau atu mo awe ko miti ko ni mau sai ki tu e ke ko whakahua pe o whakakau kau au ki alua awe ki o kau he me o se tā taimi o me tā mai lo tu hengi te wati ai ko ia ko e ngahi mea katoa ko ni ko e whaamu mo anga ko kuloto ke tau foki pe ki he viso ne ko agrisi pe ko e patoa ke tau nofo ki he mooni I mea ko o tau whetau laki ai I e tui ko ni ke ua toi whai ha whakaukau ke toi hau hataha mo hane personal agenda ke ne toi wei e tau mea ko ni pa una ai foki ai ai mai lau mai ai alila pe he ko heke ki he international o kai ke heke ke international ka ko accept ka pa una fio finga awe mo o ko fia ke nga awe mo ta pe tata ha pe ko you know o ko ngoi mo e ku maa e ku hokusino he taimi ai e ku kamata ke mau ai ngai ta mai pena to unau to ka unau sa ia I tokoni pea ko e huinga ia ko ke pe ke uhe ke au o ko fe maha ke tau cheno ke tau tokoni ki Tonga o kai ke ai ke pe ia ko e you know ke ai ke pe ke international no ko ne tu ko taimi ko na was called for more ke international if I ever offended anybody again I apologize for my misbehavior. But like what I say with Moana as one of the international, you were asking, girl, for my evil side. That's why my evil side has come out to bite you, so that way you shut. Go I can only release my evil side to a certain point. But you know, go loto pe ke tau ofa ki Tonga, pa ke tau whakamao po opo with this 1 year kona o kutoe ko ni. Ka structure to tonu e tau ngawe. Pea tau whetano aki ke tau negotiate mo kakai Tonga. Ke ua te tau nofta toi murini ke tau pure e tau toa Tonga. No, Tonga ni ke maha ngai leo mei Tonga. Ke tau whetano aki ke tau whao hangahi palani. Pea wharere I mo ngai mea kone koe team. O whape ua nā toi tāpalasia mai ki ngā ua ai kulupu koe ni. O to ton pe ke ua toi sio mai I e enko o e pehe koe. Ai koe pehe ko tau by vote. No, o fu charities au pito pea fu ko whainga lau maari e ko kapana e sio mai aki ai lau maari e ko hai u benefiti ko masiva na te tonke no whai ai lau maari e ko o toko ni pana e hua klopolo ko alternative ia o more ko ai poreanga ka pau nai ma o foi whakaukau ko ia e ko a team ke ua te nau whakaukau mai ke pehe ko ai ke you know ke tuku ki lalo. And I know ko uhinga lahi e ngai mea koe ni koe tai whia maari e ki personality o lila. But yet, ka pauna e nai nofo ke poloka pe personality o kia mo lila. Ka nau sio taha pe nā tōruia ke tokoni ki Tonga. Ke whamalo ia ai ngai tokoni pe he kai kai pe he tani o ku alo ki o alo fili. No, he kai ki o ala fili. Ko tau, we were just the instrument ke tau whangai tau tōru he maha ko tau ngai ngā whaia, part of our, you know,
mea o mai ka tau tohe eiki, ke tau hoko ko instrument ai eiki, ke tau whaatawhi ai ofa mo ngai mea pe. At the same time, I like you, nofo i he ku tapa anki wha politikare, ke u tā noa i ngai tapa anki wha politikare. So again, my apology to everyone. If I ever offended anybody, I'm sorry. O ko kore wha more atu ka te mo tōko tā pe, nā e. Mandui te tohi atua ue ke sekretari. Nā tā palasia. Pau nā koe ki u kai ki turi tonu hia. Again, ka nei au pe ka tupunga, ki hono tā koe au koe te tino wha pau lau kata. Never, never. With all these mea kape koe nimo mea, never started. Koe whau whihia pea I express ko my opinions. Because I express my opinion I he the best I can. O ko express out here, maybe in a hard tone of a voice, because a little bit way of harsh, sound harsh at kamotolu. But that's my way of expressing my opinion. I'm sorry that you don't like my opinion, and then my personal life. Okay, I'm human. O ko si kai ke mea, ko pau ke release that my devil side or my evil side. So please, I don't want my evil side to show anymore. Let my evil side rest. Rest in peace. Only my integrity. Just look at my integrity and everybody ke tau nofo pe, tau ngau fai tau tonu, tau ngau ke kakai. Work as a group. Respect everybody. Respect ya ngai beliefs. Now respect pe ngai beliefs. Again, ko fa momore atu, ko e whihalaki. But yes, ko wha more ka moto. But ka mata atu ko ni, mo mea ko ni. Na ki tuku mai pe, kap pe, e mea ko ni pe mo, lately na mo, mea I pe ko ki toi artikolo pe I loto. Tukat pe ngai artikolo. Ko ia ta off lewa, I'm going to put my dirty mouth and locked it, really locked it. So from now on, ke tau whanonga hangai, whanonga anga, whatatau mo lau maari ko ia o visone pātua, o amasi tā palasia pe he koe kovea pātua, no, ko whawhoi tui pe. Ko whawhoi tui pe aku whihalaki, o ai tā palasia ai pātua pe koe tangata eiki nani fofoa ai pātua. Aglisi pohiva, rest in peace. Ko o whātu ki whaitoka ki tangata koe ni. He koia nane tumi hange ha magnet nane hanga o ne fusi au ke kusio koe ki ngā ue tangata eki o ku wholai hoku loto pia o koe uinga ia ku involve koe ni I ngai tāna whapolitikare mo teke whapolitikare koe ai ka pau te ai pātā ko hane whihui ko ne ka pau pio ke tā whihui pātā Lawai pe tau polokalama koe I he pōni, pule pe tau taimi. Pe a toke o whafofonga ia toi pe ha whamalo la ia tuki a te motolo na kotoa. Kei ke aha lea ia e feinga o whatatau pe mai ngai whakaukau koe pe mai pōpō mo o mai. Tau feinga pe ke tau lalaka atu I a halafononga. O ku toi ki māmange pe ki toi whakate mo ka latiange pe moto tonu ata ki tua a ngahi ngau I kotoa pe o ku whai. Ko le whamore atu I ngahi toa no kotoa pe tau ke I tangata pe ka he whai pe ha feinga ke toi lele iange I he kaha o. Ko ia ku whawhi atu ki motoro ko ke mapalo mesi atu e taimi polokalama ko ia ko ngau e taimi kakato ko ia o ku maa iai. Mahalo pe ka pa e toki o mai he patoa ha ku wahe te whenga re ke tau polokalama hoko he pōko toa pe ka ko e ne tuu ko he lolo tonga ni tau ki lele pe ko ne whainga maari e pe tau ai pe a ko e whakahua pe ko ia ku ofa lahi at ka te kumotolo hono ko toa pe pe a kei ke mawha amalawa mohe e mau mana tua o mo ngai fofonga pe mo ngai ngawe a oski a velenga o ku whai ko mea pe ko e o kei ke malawa ke mokore atu pe ho mo lotu. Ho lotu I mai pe ho mangutu ke puke taimi ko o ku hoko e ngai mea pe heni. Ko tau pe o tau lea whapalangi pe taimi. Te kei ke tau toe fu manatu ke ngai fu lea tonga mo tua koe na tau tutupa ke tau ngahi kui. Ko ia ko o whalahi at kia ki motol tala mono atu ki
ni I nau si kau mai pe me I New Zealand ko Tonga pe mo Australia e te waki o e aho tapu pe mo e whanonga anga wha o singa wiki koe ni o wha peke mo mao ha wha o singa wiki lele wha whono mai haivi ke whai a ke tau ngā we pe a ke tau hoko hoko a tuai pe pe mo e te waki o e ngahi aho malo loko ia o e kirismasi o whalahi at ka te kumotolo no kotoa o e ngalu tuku we wha fofonga ia tu hoa ngā we Sharon Sekona ko au loto palanite tau singa ka mo po uria. O fa pato be o fa ke fa tu o be. Mao, la ba ta lama.